Malo prečesto je češlju mamu pred oglavom doma, tako da vas imam veliki pljesak, na pozornicu dolazi Martin Rosner! Da, istina, vidite svi ovo lice. Ja ovu bradu puštam 5 godina. I razvio sam kompleks jer u mojoj obitelji najduža brada znači da svima govori šta smiju i šta ne smiju. Zato sam ja večeras morao pitat baku jel smijem vani. Ali moja baka tjera cijelu moju obitelj gledamo turske serije. To je ovako svaku moramo pratit. To ne zato jer su te serije izuzetno dobre, to je zato jer kad je ona bila mlada, Turci su izgradili najbolji most u Osijeku. Ali nema se svađati sa ženom, šta ću onako, ona sve moje argumente pobije jednim pitanjem. Di si ti bio 41. A ja sam želim da se ona više brine o svom zdravlju. Ono, šta će? Pilates? Pa to je opasno, ode 12 baka, vrati se 9. Zagriju se malo, dođe do spontanog kremiranja. Šta da joj stavim pepeo? Protein shaker. Odnesem kući, uslikam, stavim na Instagram, #legday. A to je najveći problem kod mene, to je u mojoj kući. Sve je jako staro, niš ne radi. Zato sam na isti dan ištekao mikrovalnu i didu iz struje. To je zapravo najveći problem to što je odnos mojih roditelja postao dosta loš. I da to popravim, počeo sam namjerno padat ispite, sam da mi tata što češće jebe mater. Ali pazite, on je mene jučer navečer pitao jebem li. Njemu je stalo. Uzvratio sam mu istim pitanjem. Obojica smo jedva suzdržali suze. Narode, ja da imam 2 kurca, ja bi bio dvostruko beskoristan. Moj prvi put je bio očajan, mene je bilo tak strah. Najsličnija stvar koju sam vidio uživo u vagini je loše pakirani kebab. Onak, moja prva predigra je bilo kao kad ste prvi put uzeli PlayStation 3 kontroler u ruke. Onak, stišćete svako dugme, ali vaš lik i dalje gleda u pod i skače. Ali to je bilo... Ali to je bila samo predigra. A ja smo prešli na pravu stvar. To je bilo koja mi je dala tipkovnicu, miš, šahovsku ploču i abakus. Sad da mogu provati koliko puta sam ju razočarao. Ali pređem na drugu temu, onak moram spjevati nešto na vama. Kao prijatelji su mi rekli da nisam dobar prijatelj. Recimo, prijateljica mi je pričala o tome kako su se tukli dok je bila dijete. Strašno, jebote. Jer izgleda kao da nikad nisu prestali. Također drugi prijatelj je rekao kao brat mi studirao, njemu je započeo studirati veterinu, na što sam ja rekao, sad će napokon naći lijek za tvoju mamu. Da. No, vratimo se na drugu temu. Vidite, primijetio sam nešto kad želite prići djevojkama, morate im pokazati 2 stvari. To je da imate zajedničke interese i da ste onak baš pravi muškarac, što ja nisam. I sad recimo priđete jednoj djevojci vani, i mlada damo, na što će ona odmah meni reći, imam dečka. Tu ju želimo. Vi uzvrćate sa, pa ja isto. Tu se krenete družiti, steknete njeno povjerenje i onda izjebete dečko da pokažete dominaciju. Morate paziti neke djevojke, to je jedno djevojke uvijek imaju isti fetiš. Recimo, slijepe djevojke uvijek vole seks u mraku. Postoji napredna metoda gdje možete pariti 2 ženske odjednom, recimo vas 2. Podsjećate me na World Trade Center. Najrađe bi se zabio u vas.
Ima jedan dio romantike koji me jako živcira, to su one ljubavne pjesme gdje muškarci izjavljuju svoju beskrajnu ljubav prema ženama, primjerice kao zbog tebe bi se popeo na najvišu planinu. Kad je žena zadnji put tražila od muškarca popni se na Sljeme ako me voliš? Ako moj bivši je to napravio, ostaje kurac u podnožju, sam da ga do gore izmjeri. Još jednom tome muškarci nikad ne pjevaju o stvarima koje su stvarno teške. Žak, nikad ne pjeva o tome, zbog tebe sam otišao na dijetu. Bare, zbog tebe sam ostao trijezan. Thompson, zbog tebe sam ušao u Srbiju da ti upoznam obitelj. Ok, mislim da sam dosta sad, doslovno smo ubili tu temu, sad nešto drugo što treba ubiti. A zapravo ne? Druga stvar, može malo kršćanstvo. Jeste primijetili da je za svakog svećenika krštenje zapravo ovaj t-shirt contest? Ok, jedna lakša. Ajde ovak sam, ekipa. Zaplješćite ako ste položili vozački. Jebeno bolji ste od Isusa. Njega je sjebalo križanje. To je sve od mene, hvala lijepa! Dođe na Zagreb! Hvala veliki pljesak za Martina!